الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضاه والحفظ مما بكره وبسخط. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasanglit iban puji fa Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat iban salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yarin sa kita nibiyaon timubto bin waktu sin Markaz Al-Iman program di Nidaul Islam piabuhanan sin Sheikh nato Sheikh Sansibar Jamahali. So insyaallah subhanahu wa ta'ala biyaon itubal ko kanya microphone supaya katagnaan niya na in topic sing kita ni masing-masing wala kaya gantian pagtangbusin kitab Al-Aqidatul Wasitiyah min kitab sin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. So inshallah subhanahu wa ta'ala falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina Muhammad Abdullahi wa Rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, masi-masi in pangadyan sin kita nyo amuin sugpat sin pangadyan pila adlaw 5 bayaon. Dahil nga mga nakawa na to pangadyan Aqida Al-Wasitiyah, nasabot na to dahil nga mga kangan-nganan iban kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Abihaon insabuton na to dahil nga sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala al-mahabba wal-mawaddah. Aun sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala mahabba ay insiya malasaha pia panjarinya. Labi awla na mga sila awliya amuin masuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in paglasa sin Allah subhanahu wa ta'ala mga awliya niya amuin paglasa ikatu pakabasaran niya. Dahil mga dalil sinin Allah subhanahu wa ta'ala aun dahil sifat niya mahabba tawakan yuhib. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah. Lang sin Allah ta'ala wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu lang sin Allah ta'ala. Ini fardakan ng Allah subhanahu wa ta'ala huminang sing kakahinang amuin kakahinang marayaw. Kakahinang marayaw. At ininarak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala maghinang uno kakahinang subay parayon sing kita. Doon nakahaibadat, hapagtaat, hamuamalat, atawakan uno kakahinang narak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala magparayaw. Buko ni Muslim amuin maghinang sa jamaman makahinang. Sa in Muslim amuin miya magada kabayan sin Allah ta'ala bang sila maghinang imparda akan kanila sin Allah ta'ala subay nila tud parayawn in uno kakahinang-hinang nila yon. Nawang sapa manaparayaw na singkitan yung kakahinang. Unin tungbas niya. Laung sin Allah ta'ala inna Allah yuhibbul muhsinin. Sabab karna in Allah ta'ala mattantud malasasya ha mga tao naghihinang sininang marayaw. Inihsan inireng ha mga sa taas-taas taritiwan sing kakahinang din diha agama. Amuin magparayaw kita nyo sing kakahinang labi awla na dahil doon ha amal ibadat sing kita nyo. Surah ini kaya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga sifat niya insya malasa in kalasaan sin Allah ta'ala rin diha ayat ini amuin mga ipon niya naghihinang sing kakahinang marayaw. Haruing aya lang sin Allah ta'ala suratul Hujurat wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. In Allah subhanahu wa ta'ala nang daaki kato tanyo magpabuntul magpaon sing kaadilan dahil nun ha mga muamala sing kita nyo at tawakan hauno-uno na ahkam hauno-uno na mga hukuman. Suway kita nyo magpaadil sibu daing kaunan sin amuin miuamalatan nyo yaon piyaon na itong parsupatan sin kita nyo ban sin sila roon nakapag-usaha
atawa kan hapaghukom, atawa kan hauno-uno kakahinang sibu da malayo, atawa kan masuok, narakita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala magpabuntol. Nawang sa upama mabuntol na kita nyo, mabuntol na, at iniaon na yung kaadilan sin kita nyo. Puno yung tungbas niya, laong sin Allah ta'ala, inna Allah yuhibbul muqsitin. Matantuod, in Allah subhanahu wa ta'ala, kalasahan niya yung mga tao, nagdara sin kaadilan. Surah di ayat ini, damikyan siyabot ngay sab sin Allah ta'ala yung sipat niya, in siya malasa, isyu in kalasahan niya, amoy mga manusia, nagdara sin kaadilan, nagdara sin kabuntulan. Surat At-Taubah, damikyan, beta sin Allah ta'ala yung sifat niya. Laong sin Allah ta'ala, famastaqamu lakum, fastaqimu lahum, inna Allah yuhibbul muttaqin. Famastaqamu lakum, laong sin Allah ta'ala, ay uno-uno, inamuin piabuntol kanyo si mga musyrikin, naon inamuin pagsulot, sin muslim iman sin tao kafir, naon in pagsulot. Dahil dito hati muslim, suway siya magpabuntol. Uno-unin parikala, piagsulutan, piagbisarahan, di kita manjari mamindahi, sinuno piagsulutan. Sabi niya, ito pardakan, katutan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subang sa pama, ini, naon in parsugpatan, naon in piagbisarahan si muslim, iban sin kafir. Amo hindi sila manjari magbuno, di manjari muslim mamuno, di manjari muslim mamuno. Bang naon in pagsulutan sin parinta iwan si muslim, sindi man jari magbuno, hati ni maon in kasulutan day noon ha, lugay piag mitingan sin sila, di man jari mamuni muslim, mang mamuni muslim magdosa sila. Hasabab day dito, subay uno in piag janjian, piag mitingan sin kamu, iwan sin mga kuntaran yung subay mo ito hitunay, di mo man jari, ini bisarahun, pindahun in piag mitingan sin kamu. Maita, bang muyat tunahinang nung sin Allah ta'ala, famastaqamu lakum, fastaqimu lahum, uno-uno inamuin kakahinang piabuntol sin sila, subay kang pabuntol daysab. Inna Allah yuhibbul muttaqin, matantuurin Allah ta'ala, malasa siya mga ipon niya, nagmamabuwa ka niya. Dahil di ayat ini damikyan, beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sipat niya, dahil ha mga sipat niya, kalasahan niya, in ipon niya, amo in nagmamabuwa ka niya. Suratul Baqarah, damikyan kabakan sin kita nyo in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya malasa. Law sin Allah ta'ala, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Matanturin Allah subhanahu wa ta'ala, malasa siya mga ipon niya magtatawbat. Malasa siya mga ipon niya magtatawbat. In tawbat, in tawab, law niya sigatun mubalagha minat tawbah. وهي لغة الرجوع وشرعا الرجوع عن الذنب. Inati sin tawbah, tawakan tawab, imakna niya arruju, hati niya magbalik kau, amuin tumaykod day nga kakahinang dusa, amuin dusa na hinang muyawn. Damit ka rin tawab, day hangaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma fi haqqillahi fattawab min asma'illahi ta'ala. In tawab, bang hak sin Allah ta'ala nireng hamangangan niya. Adapun bang haipun, bang ipun in pagbisarahan tawab, hati na magbalik siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtawbat siya. Qala Ibn al-Qayyim, al-abdu tawabun wallahu tawabun. In ipun tawab, damikyan in Allah subhanahu wa ta'ala, tawab daysab. Fatawbatul ab, ruju'uhu ila sayyidihi. In tawbat, sin ipun, hati na magbalik siya matupa, amuin nagpapanjari kanya. Wa taubatullahi naw'an. Adapun in taubat sin Allah subhanahu wa ta'ala, nabahag siya nagdua. Ini kaisa, idin wa taufiq. Idin sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban taufiq niya. Ini karuan niya kabulun wa i'tidad. Hati niya amuin kabul, panay may sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amal ibadat sinipun niya. Surah ini, ayat ini baitan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya malasa mga ipon niya magtatawbat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Iban damikyan in Allah subhanahu wa ta'ala, malasa siya haipon niya, amuin ipon niya magsusut sisinggin hawabaran nila. Dahil di ayat ini, biitan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kalasahan niya dua ipon niya.
Ini kay sa ipon niya, amo inipon magtatawbat. Ini karwa ipon niya, kalasahan niya, amuin ipon niya maglalano, magsusutsi. So hindi ha ayat ini demikian sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In siya malasa, in kalasahan niya, amuin tao magtatawbat. Iwan sin tao, amuin magsusutsi sing ginawabaran nila. Hasurat Al-Imran, demikian kaya bay ta'day sab sin Allah ta'ala. Law sin Allah ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkum Allah. Qul, famungan kanila ya Muhammad, ha mga musyrik, karena inkaunan sin sila, nagguwalin sila malasa pa Allah Ta'ala. Den dihay ni ibtila sila. Tiandas sila sin Allah Ta'ala, bang matanin sila malasa pa Allah Ta'ala. Law sin Allah Ta'ala Nabi Muhammad, pamungan kanila. Amuin mga sila nagdarawat malasa sila pa Allah Ta'ala. In kuntum tuhibbuna Allah, bang matan kang malasa pa Allah Ta'ala, fattabi'uni, agad kamu malikaku, ay agad kamu hakakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang kamu matan malasa pa Allah Ta'ala, singurinyo in kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang kamu miyagad hakakahinang si Nabi Muhammad, unin tumbas kanyo, yuhbibkum Allah, kalasahan kamu sin Allah Ta'ala. Surah di ayat ini, demikianin Allah Ta'ala na may taih, insya malasaha ipon niya. Isin ipon niya kalasahan din di ayat ini, amuin mga ipon niya, miyagad hasunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian suratul Maidah. Kabakan taray sabdain di in Allah subhanahu wa ta'ala, malasa siya haipon niya. Isinipon kalasahan niya rin di, lang sin Allah ta'ala, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. In ayat ini, manunjuk ya mga sila nagmurtad haagama. Amuin mga sila, timay kudeng haagama Islam. Inya turih kasusah. Sab may ta, gantian na sila sin Allah Ta'ala, may marayaw kanideng kanila. Lang sin Allah Ta'ala, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Gantian na sin Allah Ta'ala bang nagmurtad in manusia agama nila agama Islam, gantian sila sin Allah Ta'ala sin mga manusia in manusia ini malasa sila pa Allah Ta'ala, demikianin sila kalasahan daysab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Surah ini ayat ini suratul Maidah, demikian na may tayo katutan min Allah subhanahu wa ta'ala malasa siya isyuing kalasahan niya amuin mga manusia pini niya piyang ganti niya ha mga manusia nagmurtad ha agama Islam. Demikian na suratul Saf biyay tayo sab sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha mga sifat niya ini amuin sifat niya bayang lasahon ha ipon niya lang sin Allah ta'ala, Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Mattanto din Allah Ta'ala malasah. Isuing kalasahan niya, alladhina yuqatiluna fi sabilihi. Amuin mga sila nagbuno, nagluwas lungsad, haraan sin Allah Ta'ala. Nagbuno sila nagjihad fi sabilillah hasupaya manaim babawing kalam sin Allah Ta'ala. Bukunin kialasan sin Allah Ta'ala nagbuno karna kawasa, nagbuno karna arta, nagbuno karna hula. Sa inkialasan sin Allah Ta'ala rin di ayat ini, amuin mga sila nagbuno, nagjihad fi sabilillah karna sin Allah Ta'ala. Safan, sarta nagsasap-sap sila. Naaunin sapan nila hatin niya bukun sila nagkakanat miya magad sila panghindo sin amir nila sin nakura nila miya magad sila kuman sin nakura nila then dito hatto bang bihat yung kahalan sin ipon niya kialasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian na suratul Buruj biyaitas na Allah subhanahu wa ta'ala bukun hat mahabba in sifat niya rin di sa alam sin Allah ta'ala wa huwal ghafurul wadud. Iban siyana in Allah subhanahu wa ta'ala in sifat niya al-ghafur al-wadud. In ghafur hatina kathirul maghfirah, mataud tudin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
bukunin Allah subhanahu wa ta'ala maikut mangampun haipun niya. Sa mataud in kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ghafuru as-satru. In ghafur hati niya, in ghafru hati niya, amu in tampanan sin Allah subhanahu wa ta'ala tabunan niya. Hati niya bang iniipon niya, nagtaubat ka niya, nagtaubat, amu in tulus ikhlas tuod, magtaubat pa Allah ta'ala, minsan pabiyarin in laggo sin dosa niya. Minsan pa dosa syirik in nahinang niya, apabila siya nagtaubat pa Allah ta'ala, tabunan sin Allah ta'ala in fardusahan niya, bimana ampunun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amuyat ito yung hasipat niya al-ghafur, ini karo sifat niya rin ni ayat ini al-wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Iban in Allah subhanahu wa ta'ala siya na in Tuhan bay ngampunun iban al-wadud. In wadud min al-wad ding hakalima wad wa huwa khalisul hub. Amu in nakalandu tuud in lasah. Gukunhat malasah. Sa nakalandu tuud in lasah. Hati niya Allah subhanahu wa ta'ala ding ha mga sifat niya al-wadud. Malasah tuud siya ipon niya. Sa ihisun ipon niya kialasahan niya. Amu in mga ipon niya nagtataat kaniya. Dahil hindi hay ni matarang katutanyo. Biyayta si Syekh rahimahullah ta'ala. In mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala na may taig sin inday nga mga sifat niya. In siya malasa, ha ipon niya. Labi awla na ha mga ipon niya. Amu in magtataat kaniya. In sumuno, isbatun sin kita nyo, day ha mga sifat sin Allah ta'ala, isbatu bittisafihi birrahma wal maghfirah subhanahu wa ta'ala. Isbatun sin kita nyo, tinyabun nalun, matanun sinin Allah subhanahu wa ta'ala, aun day nga mga sifat niya ar-rahma. Day nga mga sifat niya rahma. Aun rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun ulung niya, haipun niya. Wal maghfirah, iban damikyan, aun sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya mga ngampun haipun niya. Day nga dali siya but sin Syekh rahimullah ta'ala, suratul Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Angan sin Allah ta'ala, Tuhan baing ulungun baing kasihun. Dan di ayat ini, siyabot sin Allah ta'ala yung sifat ni Ar-Rahman War-Rahim. Ini nasabot na ha, panagnaan. Surah ini ang sifat sin Allah ta'ala Ar-Rahman. Damikya na suratu Ghafir. Bait aday sab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suratu Ghafir, ang sin Allah ta'ala, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman. In ayat ini, hikaya ha mga sila malaika. Ha mga kamalaikatan sin Allah ta'ala amuin malaikat, nagdara sin arash niya. Iban sin mga malaikat na kartilibot sin arash sin Allah ta'ala. Annahum yastaghfiruna lilladhina amanu. In kaunan sin mga kamalaikatan sin Allah ta'ala, nangangayo sila kaampunan pa Allah ta'ala ha mga bariman. Unin akin nila, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman. Ya Tuhan namu, maluag, pialuag mo yung kataan, rahmat mo, iban sin ilmu mo. Intanda sin luag sin rahmat, sin Allah subhanahu wa ta'ala bukunhat muslim innalapay sin rahmat. Sinulong sin Allah ta'ala. Sampai tao kafir nalapay. Bukunhat bariman. Sampai munafik kiarihilan pa. Bukunhat ahlut tauhid. Sampai sila magsisyirik. Makahampit na sin rahmat din Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya bang magpaturo ni Allah subhanahu wa ta'ala ulan. Mangindua ay mga bariman in mga muslim. Mga ulan pa Allah ta'ala. Bang magparatungin Allah ta'ala ulan, makahampit sampay tao kafir, makahampit sampay tao musyrik, makahampit sampay tao munafik. Tanda sin in ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala sa plagpakatan. Surah hindi ini biyayta sin Allah ta'ala sin aunday nga mga sifat, inday nga mga sifat niya ar-rahmah. Harukay aya surat Wa'araf, damit kan siyabot sin Allah ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla shay'. Iban lang sin Allah ta'ala in rahmat ko lang sin Allah ta'ala maluag sa plagpakatan, makahampit in katan
sin rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian suratul An'am. Siyabot sinallahu ta'ala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Pia wajib sinallahu subhanahu wa ta'ala, haqin hawabaran niya in rahmah. In rahmah, pia wajib sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-kitabah kauniyah qadariyah. Ini kauniyah qadariyah rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hati ini pia wajib sinallahu subhanahu wa ta'ala haqin hawabarannya in amuin dihilannya kita nyu ulung dihilannya kita nyu sin amuin rahmat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. So amu yatin dengan mga ayat siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala subay isbatun sin kita nyu sinin Allah subhanahu wa ta'ala aun sifatnya rahmah. Aun sifatnya rahmah in siya bayang ulungun. Adapun in sifatnya rahim amuin para mga bariman ha adlaw akhirah in kialasan kia ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala tupot sadya mga bariman. Adapun bangdain diha dunya sa plagin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala pabariman iban pa mga bukun bariman amuin pia panjari niya rin diha dunya ini. In sumunod ay mga ini sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur. Law sin Allah ta'ala wa huwa al-ghafurur rahim. In Allah subhanahu wa ta'ala in siya bayang ampunun apabila nagtaubat in ipon niya wayroon pagduwaro abang tulus ikhlas in pagtaubat sinipon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hasipat sin Allah ta'ala al-ghafur mangangampun siya haipon niya. Wa huwa al-ghafurur rahim damikian Allah subhanahu wa ta'ala dahil hasipat niya ar-rahim. Fallahu khairu hafizan wa huwa arhamar rahimin. In Allah subhanahu wa ta'ala siya in sarayaw-rayaw mamarihala wa huwa arhamur rahimin iban siya na in sarayaw-rayaw mag daing ha ini siya na in sarayaw-rayaw amuin maulung siya na in nagdara ulung daing hakatan amuin tagaulung. So rin diha ini piyatampal kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala indaing ha mga kasipat-sipatan nasabot na to kaina daing hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya baying lasahun haipon niya labi aula ha mga ipon niya amuin magtataat kaniya. Damit kiandang hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya baying ulungon baying kasihun haipon niya iban damit kaya nasabot daysab indang hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya baying ampunon ha mga ipon niya. In dahing ha mga kasipat-sipatan nasabot singkitan nyo in rad atawakan panulangi ha mga sila Jahmiya iban Mu'tazila sabab initikad sin Mu'tazila iban sin Jahmiyah in sila niya pihan nila sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmah wal maghfirah di kumahagad in mga sila Mu'tazila iban sin Jahmiyah sin sifat sin Allah ta'ala ar-rahmah iban sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala al-maghfirah. May tadi lari kahangarun sabab law niya to tashabbu hati niya paningud sing wada in sa kaulawla bang mulaw niya sipaton ni Allah subhanahu wa ta'ala bat aun daun deng mga sifat ni ar-rahmah iban al-maghfirah hati niya biag pasibu min sifat sin Allah ta'ala iban sifat sin ipon niya sablaw nila ni ipon aun rahmat aun ulong niya intanda niya ina maulong siya pa anak niya ang pagkamano siya hindi maulong minsan ina manok yaon maulong dah anak manok niya. So rin diya ini aun law niya sifat sin Allah subhanahu wa sin mga manusia atau kan sin mga piyapan jarin silaon ulong nabang law niya imyan kawatin Allah ta'ala baying ulungon piyak pasibu mo in Allah ta'ala iban sin ipon adapun in amuin ahlus sunnah wal jamaah in itikad sin kita yun Allah ta'ala un sifat niya baying ulungon siya damit kaning kita nyo onday sa pulong sing kita nyo in Allah ta'ala baying ampunon in damit kaning manusia baying ampunon daysab in manusia makarungog in Tuhan makarungog in Allah ta'ala makakita in kita nyo makakita sa wayron na tuyat to piyag pasibo in sifat sin Allah ta'ala iban sifat sin kita nyo laysa kamithlihi shay bangin Allah subhanahu wa ta'ala baying ulungon bangin Allah ta'ala baying ampunon di dayat tumagsibo iban sin kita nyo sababin ulong sin Allah ta'ala iban sin kasi niya ikatup hakabasaran niya in ulong sin kita nyo ipon iban sin ini kasi sin kita nyo namikyan tumugtub day sabday nun hikatup kato tanyo adapon di magsibo in sifat sin kita nyo iban sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay
wayruun sibu niya, wayruun sabanding niya, dahil hapya panjeri niya, matup, hakabasaran niya, ingkangan nganan niya, iban sing kasipat-sipatan niya, mahuli tubtub na sadya rin di, insyaallah ta'ala, ganapan na tuman, haahad susungun, in pangadyan, in mahuli niya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tunun nadyungub in nasihat patumtum sin guru tanyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala bangman ingat tumahinang atupadduman pamintangan hakabuhi sin tiap-tiap tingkat tanyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala biyaun tamatun dayon program sin Markaz Al-Iman pangindua of Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala magdoa kita niyo. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.